betul ke HR outsource ni lebih pro, ataupun adakah lebih bagus kalau kita ambil satu orang yang HR yang memang tahu serba-serbi pasal HR, lebih jimat dan lebih bagus internally. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Huru Hara HR siri yang ke-5. Kali ni apa tajuk dia? Tajuk dia sedikit huru hara. HR outsource ke in-house? Mana lagi bagus? Bila aku dengar dah huru hara, aku yang risau ni. Risau sebab memang huru hara pun. So kita tak tahu sebenarnya HR ni better kita nak outsource ke, kita nak buat in-house ke, sebab dua-dua pun ada pros and cons dia. Dan hari ni kita akan bincangkan apa kebaikan, keburukan dan macam mana kita nak atasi dia. Mungkin mengikut kita punya level perkembangan syarikat, growth of syarikat, dan kita akan adjust accordingly. Okay, tak apa, kita cuba dengarkan episod ni. InsyaAllah. Kita ada panel kita daripada TNL Bakery. TNL Bakery. TNL Bakery. Sekarang dah jadi TNL Group. TNL Group, subhanallah. Okay. Puan Izzati. Boleh perkenalkan diri dulu? Hai, Assalamualaikum semua. Okay, thank you so much K and Pak Syami for inviting. So hari ni saya founder of TNL Groups. Okay, Alhamdulillah kami dah start since 2016. We have a shop lot dekat Bandar Kinara. 2016, 9 years lah. 9 years. Daripada 2016 tu TNL already? Yeah. I see. But daripada first floor lah. Daripada 2 team saja. Okay. TNL ni stands for apa? Thrive and Love. Thrive and Love. Kenapa Marilah gunakan menuju kejayaan. Dan love inspired by Nabi Muhammad SAW. So it's a destination, it's also a journey. And so kita nak something yang every time team ingat TNL tu what it stands for lah. They want to thrive. But the TNL itself consider dalam industri apa kalau ikut kan? Kita I can call it sekarang lifestyle. Because kita dah incorporate F&B, supply and also events. So that's why I call it lifestyle. Good. Menarik. So Mi dah 9 tahun. So I believe HR ni benda yang tak asing lagi lah kan. Biasanya orang first year diorang tak tengok lagi HR ni first year kan. First year. Saya dah tengok. Dah tengok? Dah. So maknanya pengalaman lebih banyak lah ni. First week dah tengok. First week dah tengok? Yes. I see. Okay. Thank you so much. Topik hari ni sangat hangat Saya dah cakap alamak ni memang saja. Sampai dia rasa dah hangat ni. Dia sampai hari tu macam kecoh. Dia tak sabar nak cerita pasal HR ni. Maknanya dia ada pengalaman ataupun kita panggil experience yang maybe suka duka dengan people kan. Ya, dia ada suka dan duka, betul. Manis dan pahit. Masin, masam semualah. Masam ni apa? Tapi yang paling penting hari ni kita ada panel yang boleh bercerita sebab dia dah rasa benda tu. Exposure like now dah 9 tahun run. And also sampai sekarang I believe still kena manage people walaupun mungkin you dah ada HR everything. So monitoring parts everything. So cuma hari ni kita nak betul-betul nak bincangkan outsource atau in-house. Sebab basically ramai yang mungkin tak faham lagi outsource ni kerja dia buat apa je kan. And most of the bukan HR je lah, sales ke marketing ke, ada je outsource kat luar banyak sepa. But kita tahu bila outsource je is a external team and dia memang tak boleh cover 24 hours. Dia memang tak boleh ada dengan you 24 hours. Bila you minta something and then mungkin ada timeline, that's all. Betul. Kita tahu kan. Tapi let's go through all those questions. Boleh. Puan Izzati, bila kita cakap pasal HR outsource ke in-house ni, topik tu sendiri relate tak dengan apa? Relate tak dengan you? Of course, I think they relate with all entrepreneur, I must say. Unless kalau we talk about business owner yang dia nak buat sendiri everything, yang probably trust issues dengan tak nak employ people. But once you dah jadi entrepreneur, you want to grow, it's very macam tak boleh lah. You cannot do everything yourself. You have to let go of the task. So you need it lah, of course. Okay, tapi awal-awal penubuhan TNL sendiri, adakah dia bermula dengan HR internal ataupun HR outsource terus? Because you said on the first week of TNL pun you dah fikir pasal HR kan. So you terus engage dengan outsource ke ataupun you terus hire HR? Actually to be frank is me and my partner lah. Atira, she's the one yang akan handle the HR
Saya akan puzzle everything got to do dengan HR, dengan accounts lah. At that time I fokus dekat business development. So memang the first week tu kita dah, masa tu actually to be frank tadi I cerita I dah started 8 kinds of business. 2016 tu TNL. Before that dah ada few more other business. Trading business, perabot punya trading, macam-macam lah. Okay. So dari situ kita nak try to employ team. Dari kenapa kita buat sebegitu, sebab kita nak dalam at the back of our mind kita nak grow the business. So we want to employ, kita cari team sales dulu. Kita ada team accounts and admin dulu first, nama Shifa. And then after that is sales team lah. I still remember our first interview. I gelak dengan Atira sebab kelakar. Kenapa tu? Sebab dia minta gaji lagi tinggi daripada kami dua. So kami macam keluar terus gelak macam gaji CEO. Okay. Mungkin dia punya background tu from corporate base. Maybe. So macam ni dengan HR, kita dah ada team marketing, kita dah ada team sales, admin. So HR tu bila datang? And dia terus outsource ke ataupun you try nak buat sendiri juga awal? The thing is I especially culture shock lah sebab I thought macam the only experience I had was dekat Melbourne dulu, I jadi barista. Okay. And my boss tu macam he taught me everything and then I had to do it. I just follow up sebiji-sebiji apa dia cakap. So I thought when we employ team should be team yang macam I dulu lah. Macam I didn't know like banyak perangai. Banyak huru-hara je lah. Banyak huru-hara. I'm not ready for it. I'm really not ready for it. So setiap team ada lain punya karakter, personality semua. So meaning to say awal memang you try to do on your own lah. Try to be your own macam-macam lah. I terkejut lah kadang-kadang kita dah employ, lepas tu tiba-tiba 2 days after dia pakai apa? You tahu tak, cotton masuk dalam hidung. Datang ke office. Macam I do. Nasib baik kita tak buat today. But rupanya dia ada sakit, which is kesian. We didn't know. And then because of that kita dah ambil, and then dia banyak MC lah. Yeah, of course lah. So I was like, okay tu dah kali kedua terkejut. So I think terkejut tu banyak kali lah. Okay. Betul-betul lah HR punya people ni kan. Banyak magic dia tiba-tiba ada not for kejutan. faint-hearted lah. Not for faint-hearted. Then kalau ikutkan bila saja yang betul-betul like you start, maybe you memang ada HR outsource, ataupun you memang maintain dari awal, memang ada internal punya setup sampai sekarang? To be frank, internal has been my partner Atira. And then I think yang HR kita started outsource was during pandemic tu. But before that we were handling ourselves lah. So kalau tadi you were asking should go into HR apa outsource right? Okay. Saya ada pendirian yang kena ada both. You need outsource, you need in-house juga. You need both, and both kena hand in hand lah. Because of course kalau HR tu kita nak macam kalau ada staff issue semua kita bagi outsource kan. Sebab kita nak jadi good cop. So the bad cop kita pass lah. Kita outsource. Why do we need your service kan? Itulah kesiannya HR kan. Bila aku dengar kata-kata kan macam okay, betul lah tu. Sebab dulu Atira good cop, my partner dia good cop, I'm the bad cop. So sekarang kita nak jadi good boss. Yeah, outsource kau bad. I think pasal kalau episod sebelum ni kan, bila kau tanya when is the right time untuk kau hire HR, kau hire HR ataupun kau ambil outsource. So bila ada someone boleh bercakap on behalf of you, untuk deliver the message everything. So sometimes bila kita business owner, bila kita start, memang everything we need to do. Like nama pun Chief Everything Officer. Mindset tu memang dah ada. So bila kita start dengan kita nak fokus on sales lah, marketing lah, everything, but benda-benda yang untuk menjaga kewangan, finance, account and also the HR itself, benda tu kadang-kadang kita kena juga buat. So at the same time, bila kita staff dah ramai, and then memang manning tu memang dah tinggi, so nak tak nak kita kena ada someone untuk buatkan untuk kita. If not, dia akan jadi sesak juga dekat business owner. And also I like to macam I suka the point di mana bila awal-awal you run the HR dengan partner you, actually you kalau ikutkan kita tengah nak understand the framework, the basic fundamental, which is dalam HR kita panggil HR operation. Dia tak akan start dengan strategi. Strategi ni benda tu panjang lama lagi you nak sebab you nak bincangkan.
Sebab HR ada 2, strategi dengan operation. So bila you start, tak kisah you in-house ke dengan partner ke apa, actually you tengah build up the foundation untuk operation. Then barulah you need more on strategi punya part. Advice ke apa. Itu yang tadi si Zati kata, kena both. Outsource pun ada, internal pun ada juga. That's a good answer lah. Good answer. Tapi bila kalau kita campak balik kat business owner kat luar, mungkin diorang fikir, then aku ada 2 cost lah. Satu internal, satu lagi dekat luar kan. So it's depend on diorang punya planning lah sebenarnya kan. Tapi did you consider about costing bila you hire outsource semua ni? Of course lah, kita as a business owner kita akan ni kan kira semua tu. But adakah isu cost menjadi satu isu kita maybe on our decision making whether to take internal ataupun outsource? You mengalami? Okay, obviously bila you start, you limited resources kan, you kena ambil team yang mana yang kita betul-betul perlu. But I honestly think HR is the first person you kena ambil. Okay. And dia kita buat HR/admin lah. Jimat the course HR/admin. Dia maybe tugas dia adalah merekod. Then dia terus ambil HR outsource. Jangan tunggu lama-lama. So you punya terus bagi conclusion. Ini macam memang jual outsource kat luar ni. Tak, bukan apa. You can make more money. Kenapa you nak buat benda ni? Because these issues akan curb you ataupun stop you from boleh generate more income. Kenapa you nak pening kepala there? You better focus dekat product innovation, team growth, ataupun make more sales, networking and everything. Tapi the money will come lah. Tapi bila politik kata macam ni, sebenarnya adalah kata-kata seorang yang sudah melalui proses dan lebih sedang dalam keadaan yang comfortable. Tapi macam mana pula dengan startups? Diorang akan fikir benda-benda macam ni. Memang kita kata kita invest ni, don't worry, kita kena fikir more on strategi apa semua sekali. But when you started, you baru-baru start, you akan hadapi semua ni kan, costing kena fikir. Memang aku tak ada masa nak fikir strategik lagi waktu awal semua. So waktu tu, how did you handle the headache of stuff? Sebab maybe that point boleh bantu the current SME yang dekat luar, yang baru nak start. So aku nak buat apa dulu sebenarnya kan? So memang both tu penting. Tapi apa yang paling penting kalau ikut kan? So like betul-betul lepas ni, kalau habis podcast, lepas dia tengok di series, and then dah habis dia terus call outsource ke macam tu? Nak terus buat macam tu? Ataupun kena tengok dulu team macam mana ke? How? I rather bila before you start a business, you terus ada cost untuk outsource terus. Agree. Cost untuk outsource? Terus. Kalau aku boleh cakap I lagi. just nak cakap jangan buat business. Because bukan apa, it's so macam wow, dia cakap macam tu, easy. But nothing can, you tak boleh replace you punya a peace of mind. When you tengah nak buat business, you are needed in all different departments, multiple roles. Suddenly you kena macam ambil macam padamkan api yang bakar dalam bangunan diri. Tapi you out there, you tengah ada stiff competition, then product innovation kena laju, AI, you nak fikir pasal staff datang lambat, you know, benda tu I think dragging you lah. Dragging you punya I think peace the of cost mind. part is actually So good point. let's say kalau cost 3,000, cost 3,000, you yang lain semua you buat sendiri. You buat account sendiri, you nak baking sendiri. Sebab benda tu tak kacau you punya peace of mind. Sebab sambil you bake, you boleh buat marketing. You buat baking, sambil marketing, sambil buat TikTok live. Betul? Buat 3 in 1. Tapi yang handle the team tu, you pass ke orang lain. Pass. Macam tu. Pass lah. That's a good Anyway. point. Sebab I just kalau looking back, kalau I can advise myself balik lah when I was younger. Siang. Okay, so I would do that lah. Sebab kita lebih I lebih rela avoid problem rather than solving the problem. But don't you feel because of that langgar dinding you learn? Yeah, I baru cakap pasal I dah banyak scar kan, Wolverine punya version perempuan. So yes, because you cannot buy a peace of mind. But pengiraan cost tu sebenarnya memang penting. I think let's say kalau kita nak run the business itself, of course kita nak tengok berapa cost untuk start operation lah apa semua. But most of the time kita terlepas pandang dekat manpower planning, manpower cost.
So which is kadang kan kita fikir gaji aku nak ambil berapa, but actually the rest of manpower tu you kena fikir juga, and HR is part of that. Boleh je buat macam tu. So maknanya you dah ada manning, you dah ada manpower punya planning. Okay, at least untuk kawal benda ni, then aku ada budget, certain budget. So bila you nak minta fund ke, nak minta sebab bila kita nak start buat business kan, so all the cost tu dah include sekali. So bila nak buat hiring ke, you tak perlu fikir dah. Tak fikir pasal budget everything. That's number one. Number two, kadang-kadang dia bila kita dah lepas dekat part cost, actually dekat part needed, keperluan. Ni bagi I lah. Sebab bila I serve the client, kadang tu dia tanya, Mi, aku nak HR tapi aku tak tahu aku nak apa. Aku nak apa. So kita pun okay fine. So with us, kami akan consult dulu. Sebenarnya that consultation baru kita tahu, korang perlukan tu. Dia bukan ni package apa-apa. Tak. So you kena pergi consultation, tengok you nak apa. Sebab sometimes bila kita contoh ada some company, sistem dah beli, semua dah ada, tapi tak ada orang maintain. Then you don't need system lagi dah. You need someone untuk manage that system. So ambil lah admin yang boleh quick learning everything, boleh dah. Boleh uruskan. So dia lebih pada keperluan. It's not about cost sajalah. So itu yang bila sistem beli tu, beli ni, beli. Tapi fikir balik ni, tak jalan-jalan jugalah aku punya part HR ni. So dia tak solve. So how? Because keperluan tu tak meet. So apa yang you solve kan tu tak meet the keperluan yang semasa tu. For me lah. So yeah, it's a good point lah. Cost and also the keperluan itself. Okay, so meaning to say bila kita this is for those yang macam baru setahun start, 2 tahun start, when you get the sales semua sekali, you kena fikirkan to put aside some costing untuk you look on the HR part lah. Boleh first year lah. First year dah. Kena start lah. Tak, because memang you akan macam panggil macam roundabout. You buat benda penat. So maknanya HR punya isu ni betul-betul impact. Tapi awal-awal kita terus outsource because kalau kita nak didik orang internally pun we don't have the ilmu yet. Yeah. Kadang-kadang takut in-house tu yang isu pula. Even though kalau you ambil that outsource awal-awal pun it's not a big issue. You can learn from them. Ya, dia kadang-kadang dia termasuk dengan business advisory juga tadi. It comes with that. So the value. I think she learn the hard way kot. So I terus advocate je lah kan. I to be frank, I advocate kepada outsource and then find the right outsource punya partner, HR partner. I see. Okay. Alright. Okay. But we learn and along the way kena develop internally untuk team punya growth tu. Itu company kena buat sendiri. Okay. Yang tu HR tak boleh buat. HR outsource tak boleh buat. Kalau ikut kata Puan Zati sekarang, dia suka kita outsource dulu and then at the same time concurrently baru buat internal. Baru develop. Build the foundation betul-betul, then let the internal do the rest lah. It's a good plan juga. Yeah, so and also dia bergantung kepada that business unit juga. Sebab memang kalau dia berubah dah, even I kat luar pun bila kita cakap tentang unit HR or not, tapi kadang tu the business owner itself dia tak tahu dia nak apa. That the very crucial part. True. So aku nak buat sale, aku nak fokus sale, aku tengah nak buat sale ni, tapi aku tak boleh nak jaga team aku. So how nak tak nak memang aku kena hire orang juga. Tak boleh, dia tak boleh buat sales kalau dia tak ready dengan operations. Exactly. So lagi huru-hara, nanti kena buat podcast huru-hara sales. Huru-hara sales lah. Alright. Okay, tapi adakah of course lah benda ni bila kita cari satu vendor ataupun satu outsource yang kita nak bekerjasama, kita kena tengok dia punya trustworthiness. Okay. Ada pernah tak isu-isu ataupun pernah tak worry about your data confidentiality dengan dia ada you punya gaji semua sekali, you punya data kebanyakannya ada pada tangan HR ni. I think pernah risau tak pasal ni? To be honest, tak. Sebab I think entrepreneur kita ada 1001 other things to risau ataupun fikir. So ada certain things kita macam let it go. You faham tak? Ada the art of just do nothing about that. Meaning to say kita tak perlu risau pasal data confidentiality. Just find the right HR, probably buat survey dulu, tengok baca review ataupun recommendation. Then enough that lah. Tak perlu nak most of the HR also pun kat luar bila nampak dia ada like certain clause dalam kontrak di mana dia memang akan keep dia confidential. So even kalau breach, then you can
You can, Boleh I mean, pula. boleh lah Okay. kan, counter back everything. So jangan overthink sangat. Ah. Sebab ada So banyak untuk benda lagi orang nak di buat luar sana, sekarang. kalau kita engage HR luar, pastikan ada terms and condition and NDA tu lah kan. Betul. Supaya kita boleh data syarikat tak Know tak your diambil. rights. Dia bukan call and then terus sign je. Itu betul. Dia faham sign je. Masalahnya. Lepas tu lagi bila ada masalah, baru tengok kontrak, oh betul lah macam ni. Aha. Tu yang mungkin kadang-kadang kalau outsource kan. Ini I ada banyak juga kawan-kawan yang buat outsource juga. So but also bukan 24 hours boleh cover you, and most of the time dia akan cover within working hours daripada pukul 9 sampai pukul 6 contoh. You bercerita masalah pukul 9 malam. From HR punya view, then outsource sama, besok boleh buat. Betul? I mean besok even kalau aku settlekan hari tu pun nothing can do. Memang besok can do je. Boleh je kak. Cuma of course from outsource punya part memang diorang kena jaga that client, the stakeholder management punya part. At least respond, responsi. Okay, noted. Nanti kita akan tengok besok macam mana. Something like that. For me it's like that because we run the business also kan. So customer service kena jaga juga. And besok you deliver. Tengok kalau ada benda yang deliver boleh on time within 1 hour boleh settle lah. Tapi ada benda yang perlukan advice lagi, nak bincang lagi everything, it maybe take longer lah. Tu je lah. Understand. Okay. Alright, understand. Okay. Okay. Kalau kita ada orang tanya, betul ke kalau macam kita ambil outsource ni, kira selesai masalah, dan adakah mereka ni betul-betul pro juga untuk handle kita punya masalah? So contohnya soalan dia adalah, betul ke HR outsource ni lebih pro, ataupun adakah lebih bagus kalau kita ambil satu orang yang HR yang memang tahu serba-serbi pasal HR, lebih jimat dan lebih bagus internally? Kita kena jawab dulu. Lepas tu baru aku jawab. Dalam business there's no guarantee kan. So and also I buat teknik A/B testing juga. So if it test, works, it works lah. If it doesn't work, then you find what works. Ya, betul. You find sampai what works. So maybe you ada threshold of you punya pain punya you boleh tahan pain berapa lama. So let's say dalam agreement cakap 3 month notice. So you tengok 3 month tu how was it? Okay tak? Kalau tak ada option lain, then you stay dulu. Dan kalau you dengar ada lagi satu solution for you, let's say Wi-Fi. Contoh kita bagi contoh Wi-Fi. This Wi-Fi provider A and Wi-Fi provider B. So you try lah A first. And then kalau bagus, you happy with it, then it's fine. Then kalau tak happy with it, then you try B pula. Ataupun you ask your friend yang dah try B pula. So for me, dekat entrepreneurship, you just have to try and you see what works. There's no guarantee, and kita tak tahu. Sometimes the service provider dengan you je tak okay sebab probably ada relationship ke, ataupun dia ada priority lain dulu ke. We never know, especially service. Very hard to control. Betul. Kalau produk pun susah, lagilah service. Okay. Positif, kalaulah diberi satu option untuk hire HR internally, siapa ataupun apa activity roles HR tu yang penting ikut pengalaman Positif? Adakah payroll dulu, ataupun adakah macam tengok administrative staff dulu, ataupun buat recruitment dulu, ataupun To be frank, semua tu outsource kecuali team development. Team development In-house. Sebab that one kita akan ada values, training dari sudut demi SOP semua. That one takkanlah kita nak pass kat outsource HR. That is the only thing you have to do. Kalau ada thing you hantar je, the payroll semua pun I pun tak nak tahu. I that level, I memang tak nak tahu langsung. I'm just going to tahu kalau HR tak bayar. I hope dah settle. I nak clearkan everything, because there's other thing yang lagi important. So HR ni adalah someone yang boleh motivate the team, build character of your team. Macam itulah. HR tu doesn't mean dia sebenarnya HR. Dia boleh jadi coach, dia boleh jadi system team. Betul. So in my TNL, kita system leader yang akan do the training online. So online is recorded. Tapi kalau kita buat training, kita record. So the person next tu yang akan yang team yang tak ada case operation kan, kadang-kadang off day, tengok video tu, then kita tengok balik dia boleh buat ke tak. So meaning to say HR yang boleh improve on your system ataupun we call SOP them semula. system team lah. Yang sebenarnya system team HR. Faham.
yang Faham. operations HR tu. Okay. Kita tak panggil dia HR. Dia dekat luar sebab kalau ikut dekat luar HR is besar tau. Even though kalau dekat big market company yang besar, even though you wonder why satu company yang big company pun sampai 1,000 orang staff HR. Betul. Dia fikir. But actually diorang ada speciality sendiri. Diorang ada specialist on certain part. So menjawab soalan tadi yang I mean kind of I nak try relate kan. Bila you nak pilih outsource everything, you kena terima satu, of course try and error, right? Memang kena try. And then yang kedua, some of the outsource yang dia maybe the owner itself, dia punya background lain-lain dekat HR. Ada yang betul-betul dia pengalaman berapa tahun, 20 tahun, tapi 20 tahun dia buat recruitment saja. Pernah cakap apa? Dia tak pernah buat kerja DI, dia tak pernah buat kerja like dengan atas kerja, tak pernah. But dia consider dia sebagai HR. So how? Ada juga yang buat payroll saja, memang betul-betul dia very particular. Memang takkan silap je, memang bagus lah dekat situ. But somehow bila buat recruitment slow. So macam mana pula? See? So that kind of different outsource dekat luar tu memang banyak macam-macam. So maybe contoh cakap you just need to find the right outsource. And the right tu dia bukan yang seolah macam budak ni HR ni tak power, HR ni tak power, bukan. You tengok you nak apa. Satu dekat luar kalau sekarang pernah dengar tak iklan? Ini I just random. Iklan kata, oh kalau nak settlekan urusan HR, pakai je sistem. Tapi kalau ikutkan, you pakai sistem pun tak selesai juga masalah HR. Kita tak boleh guna pula. Kita boleh guna tak? But actually HR, dalam HR punya role dekat function, dia ada nama dia team memang yang jaga sistem. Right? HRMS, Human Resource Management System. Dia jaga that system everything. Even the big company memang dia ada banyak. Even payroll punya side pun dia ada bersepah. Dia punya banyak manpower untuk sistem. So bila you ambil sistem tu saja, sebenarnya you tak kawal orang, tapi you memudahkan sistem buat gaji sahaja. Maybe tu yang ada dalam sistem tu pula ada part-part lain, ada punya feature lain. Kalau you boleh guna, you pandai guna, you pakai. Tapi masalahnya you beli tak pandai guna. That's where you need internal untuk manage benda tu juga. Level admin pun tak apa, dia belajar, okay nak dia buat macam mana, then dia buat. Faham tak? So something like that lah. Itu yang faham. So sebab HR dia banyak background. So bila you nak pilih satu, memang choose wisely based on you punya current business need nak apa. So kadang kita nak try pun, satu wasting money juga, wasting time juga pun masalah. So you need to betul-betul focus on, okay aku nak try at least benda tu aku dah buat calculation. Okay, to settle payroll punya part, recruitment punya part, settle. Tu je nak kita nak settle. The rest apa, my team boleh develop sendiri, tak ada masalah. So that's why I said HR outsource dekat luar, bila you bagi services, make sure dia variety, dia ada macam-macam jenis. And then dekat as a business owner pula, kau tahu aku nak yang macam mana, kau survey lah banyak-banyak pun. I don't think so dekat luar HR outsource tu, I mean tak everyone tak bagus. So tapi masing-masing dia ada speciality masing-masing. Dia punya kekuatan. Kekuatan masing-masing. Tu je lah. Rasanya itulah Mi dah concludekan apa yang kita sebut subtopik tadi tu. That's a good conclusion. Okay, bagus. Saya berpuas hati. Okay. Dengan jawapan-jawapan anda. Okay. Tapi kalau kita contohlah kita pun dah develop HR kita pun dah slowly belajar daripada HR outsourcing semua, dah ada sendiri punya ada kemungkinan tak yang dia akan jadi, kalau internal ni dia lebih bias kepada management sebab dia kena ikut cakap bos, dia pun takut hilang kerjaya dia. Kalau outsource ni dia macam aku hilang, kau tak kisah, aku masih ada orang lain lagi semua sekali kan, dan kau bukan tuan aku. So dia boleh jadi a mediator betul-betul as a HR yang function yang tak ada bias kepada management, tak ada bias kepada pekerja. Tapi kalau ambil internal ni, ada tak that kind of situation you pernah lalui yang HR ni senang itu HR sendiri pun toxic lah. HR tu pun toxic. Ya, to be frank, benda ni dah berlaku kat TNL. HR against the management. So that's why kita panggil outsource is our best friend. Yang kita hand in hand, yang develop together. Sebab dia tak boleh one party saja. And kalau you dapat internal team yang against you, lagi you penat. Faham. So that's why bila kita ada HR outsource, boleh handle that, because HR outsource memang with the entrepreneur. Because client kan, betul tak? You still have to jaga client. Then bila kita dah develop yang internal punya team tu, dia lagi
dia kena ada lagi another party yang ada checking on layer you. lagi. Betul. Dia kena dalam tier tu, kena someone have to check. So biasanya kalau ada party yang akan check tu siapa? Yelah, outsource lah. Kita ada outsource advisor. Nanti saya bawa je lah Tuan Syami datang, my internal, cakap lama-lama, minum kopi. So yang tu another internal tu dia dah takut lah kalau tak buat betul-betul. Tapi ada pernah terjadi tak pada Puan Zati, your HR internal yang macam not your partner lah kan. Kita pun ada, kita bila partner ni kita faham kita berpartner. Tapi bila macam kita hire pekerja ni, HR ni kadang-kadang dia belagak macam dia yang bos. Macam dia pula macam ni arahan aku, macam bos nak macam ni. Dia pula belagak. So tu kadang-kadang orang benci HR ni sebab dia nampak macam terlampau ke arah management. Padahal kau sebenarnya HR as a mediator ataupun kau kena berlaku adil lah. Itu tersepit si HR ni kesian. On our case, HR ni dia dividing our team. Dia picking team yang dia check, dia suka, dia backup orang tu. Yang dia tak suka, dia favor je lah. Dia akan report benda tu. So toxic jugalah. Dia sendiri toxic. So sebagai owner, kita kena dengar cerita benar. Nak tak, you faham tak? You supposed to give me information yang betul, kan, sahih. Tapi sekarang I kena cross check balik, I kena vouch that. Satu kerja lagi. So that bye-bye macam tu lah. And then you ada outsource punya ni boleh cakap, she's not doing her job. I think itu dia, sebab kita kena bercakap tentang role HR tu sendiri juga. Sebab role HR, like kita tahu dengan employee as a liaison juga, dia menyampaikan mesej daripada orang atas, daripada top management. Tapi it's not only sampaikan, because dia kena jaga welfare juga. So that's why for me, kalau HR tu fight with you internally, walaupun dia internal fight with you, is okay, as long as dia align dengan you punya business strategy. Faham tak? Sebab HR nak benda yang HR kena fight adalah untuk more on like welfare. Satu, lepas tu dia punya pekerja punya hak, dia punya right, everything, and then align tak dengan atas kerja. That's all. Tak ada benda dia nak fight pun sebenarnya. So as long as benda tu teratur, align with that, and then dia tak ada like favor dekat mana-mana groups, everything, it should be okay. Tak masalah. You want to fight, you fight. Because somehow ada je business owner yang memang tak nak, walaupun aku dah HR, kau ikut aku juga, walaupun benda tu langgar atas kerja. You faham maksud saya? So it's not good lah. So you jadi, itu yang ada term HR tu kambing hitam. Faham tak? Dia dah buat dia dah masalah lah. You settle kan. You internal you tu yang kadang tu turnover pun tinggi. Dia masuk, aku nak jadi HR yang bagus, aku nak belajar something juga, tapi owner aku macam ni juga, bos aku macam ni. So dia tak sync. Ini cerita betul. Ini cerita betul ni. So somehow benda ni kita kena face with reality. You kena tahu HR punya role, and then you as a business owner pun you faham dia business direction tu. Okay, jom bawa sekali dengan HR. Ini business direction aku nak buat macam ni. As long as tak langgar atas kerja, that's all. As long as tak langgar hak pekerja, tak ada masalah. Then go for it lah. So tapi unless dekat part bekerja pula, dia akan nampak macam HR ni bias lah, management saja. Doesn't matter. As long as you buat, you fight for the best, macam fight for the benefits ke apa semua. Tak lepas, it's not my company. So sebab you mediator saja. And then you janji you jaga all those barang-barang yang orang kata the basic fundamental, align dengan atas kerja. That's all. Dah. And then kalau budak tu boleh terima, kalau tak boleh terima pun okay lah. I don't have any problem with you. Tu je lah. Okay, faham ni. Cuma HR tu memang kena kental sikit lah. Betul. Dia jadi bola kat tengah. Kesian. Puan Zati, sekarang memang you masih maintain outsource dan internal, adalah dua-dua. Bila Puan Zati meramalkan yang you will have a full functional HR team, ataupun you rasa internal je lah, internal saja, ataupun you tak nak pun keadaan tu? Internal is run by system. So everything is system lah yang kita dah set. Kita akan jaga all team punya hak, hostel, bagi dia punya sok-sok, KWSP, everything dah terjaga. In fact kita because I understand being a barista, I used to work as a barista, I faham apa dia punya pain dari sudut berdiri lama. So we give them a chair. Kalau tak ada customer, duduklah chair sambil buat kerja. So dah jaga welfare dah ni. So just do your best. So dekat TNL
sebenarnya daripada 2016 sampai 2023 I tak pernah fire anyone. The issue with me, I kesian orang. And then dah kena scar lah because toxic. Dah a few round of toxic. So kita tak tahu apa lagi kita nak buat apa lagi, you know. So bila tak puas satu isu je, kita tegur sikit je, dia tak boleh accept, lepas tu dah toxic. This is how. And the toxic spread fast. Betul. So that's why kena ada outsource punya ni. Bukan I tengah selling anything pun. It's just that it's for your own good. Kalau you suka, I selalu cakap kat business owner kan datang consulting, you want the hard way or you want the easy way? You nak yang ada berduri ke? You nak yang just straight way? So which one you want? So lama, tak nak yang berduri. Okay fine. Then you tapi kalau you nak berduri, ikut sekali you lah. I pun move on with my life. I just bagi tahu you ada berduri dan tak berduri. Mana you nak. So kalau tak berduri, you buat kawan baik dengan HR outsource. Kalau you tak nak ada isu dengan orang suyu, you buat baik dengan lawyer. So that is life. So you kawan baik dengan orang-orang yang lebih berilmu, then you takkan rugi. That's tu. So ikut your explanation, I think you wouldn't establish a HR, full functional HR internal lah. It is actually system, dan that bawah system is HR. Tapi we call them system. Sebab HR ni, bila kita panggil dia HR, dia boleh pergi dark side, you know, Darth Vader ataupun. So kita just bawa sistem sebab kita nak dia ingat dia kena abide by the system. Macam kita lah kena ikut law of Malaysia kan. Cuma I think I nak tambah di mana kalau dekat luar mesti yang sebab diorang akan fikir bila je masa aku nak ambil outsource juga, sebab mungkin Puan Izzati dia dah lalu benda tu, and of course dia dah go through, okay, what's the best actually, dia macam tu, dia macam it's like a reflection for her. Oh okay, this is the best one for me. But I think dia merujuk kepada satu, macam kita cakap tadi, keperluan. Baru first year kalau you nak ambil outsource, that's good. Tapi for me itself, you takkan sentuh strategi masa tu. You akan sentuh operation saja untuk jaga. You dapat outsource tu masuk untuk settle downkan semua operation punya base. Letter lah, apa, basic memo lah. Tu standard dulu. Cara nak maintain maintenance everything. And then kalau dia advise kena pakai sistem, tak ada masalah pun. Operation. Tapi masuk dia kena selari tau. Dia kena selari sejajar dengan manpower you ada berapa. Sebab like it or not, kalau you mengharapkan outsource tu, staff you dah ramai, contoh 50 orang, lebih 50 orang, you harapkan outsource untuk jaga operation. To be honest, even I buat outsource, tak boleh. Betul. Tak boleh nak kawal operation unless ada sistem. Ada good system. So dia akan jadi bertukar. So you need internal HR, but you still need outsource, tapi untuk strategi, advice saja. You boleh buat macam tu. Dia switch. So you tak boleh mengharapkan outsource tu jaga. Contoh staff, ada staff dah ramai 100 orang, and then you still outsource. For me actually dia ada something loophole sebenarnya kat situ. Sama ada memang HR outsource tu memang dia ada culas, tak buat kerja operation side, akan ada insiden happen, memang akan ada. Kalau tak sekarang pun nanti. So dia based on kau nak jaga operation ke kau nak jaga strategi dulu. Ni part HR lah kan. So tapi andai kata kalau let's say you memang contoh you need, even though company besar pun, walaupun dia dah ada team HR yang strong, ramai, diorang still ada advisory kat luar, people advisory kat luar. So itu outsource lah tu. So that's why I said dia bukanlah macam outsource ni penting tak sekarang atau nanti, bukan. You need to just know the term, okay, function dia apa and apa yang you nak, then you just try lah. Macam tadi lah, try and error. Okay, boleh tak swipe balik, tukar balik, try and adjust. Betul. So something like that. So I think benda tu memang boleh help all the business owner kat luar. Tapi itulah kena identify dulu. Sebab saya faham kadang bila you start buat business, the first part mungkin bukan Puan Izzati. The first part adalah revenue, sales, marketing. Itu je, sebab benda department yang boleh generate income for you. Even for me pun masa tu bila kita start. But people punya side ni kita nantilah kan. Sebab bila nantilah tu yang betul-betul tak fokus on kau nak apa dekat people. Turnover tinggi, of course. Recruitment susah nak cari, of course. Dia dah buat, I pelik kadang. You betul-betul power kat marketing, tapi you susah dapat bekerja. Kan pelik. Facebook follower banyak, ni semua banyak, tapi that's why I said dia tak align dengan HR strategi. So you ada good marketing sebenarnya, you boleh dapat ramai orang. Seriously, sebab branding you dah ada. Tapi semua dah okay, aku buat TikTok lah apa semua. But
Mi, aku susah dapat staff. Serius lah. Macam pelik benda tu. Sebab engagement dah ada sebenarnya. So dia tak ada good strategy. HR align balik dengan marketing punya side. Tak boleh. So dia fokus on nak buat revenue je. So dia tak jaga dekat part another side. So that's the conclusion lah for that set topic. Panjang kan? Actually Panjang kita kan? conclude semua dah. Oh ya ke? Actually daripada tadi macam 3 soalan yang saya cuba keluarkan, tiga-tiga dia dah jawab terus. So, apa lagi nak tanya ni? Tak apa. Okay, kita nak kembali kepada Puan Zati. Okay. Masa awal ambil HR outsource ni, apa sebenarnya value yang you were looking actually daripada outsource HR ni, dan macam mana dia actually turn your business around? Again, I ada isu kesian dengan orang. So, I tolerate. Threshold tolerance saya tinggi. So, benda tu dah mengganggu I punya fokus. So, sekarang ni after dah ambil outsource tu, dah tak payah fikir payroll. Kita kata, tak adalah nak cakap covered menyeluruh tu. I think it's impossible pun. Tapi at least lega lah team tak tanya pasal bila nak bayar dapat gaji semua tu, you know. Tiba salah kira gaji. Kita tengah fokus ni, tengah buat strategi marketing and everything, nak produk baru, nak flavor, nak procurement. Tiba gaji bila nak dapat. Terus hilang kreativiti dah. So apa the turning point yang HR tu buat? Maksudnya kat sini nak bagi tahu operasi HR tu, bila you tak fikirkan benda tu yang sebenarnya membantu you ke hadapan, move forward lah kiranya. Benda tu dah tak lagi drag you down, dan that's the reason kenapa you boleh turn around TNL. Tak semestinya. I think kalau I tak adalah nak put myself saja in this scenario, I put dekat any entrepreneur, you tengok balik that outsource punya party tu doing a good job tak? Okay? Sebab I tak nak put in everyone in my shoe, because my situation would be totally different. Okay. And TNL ni issue dengan HR outsource pun I think going to be difficult, because I nak standard yang tinggi to all the team, you know, yang wow, yang semua A-team, you know, top notch, yang bench punya team jangan masuk, yang top player dia nak menang kan. So it's a tough lah. In fact nak bagi orang retain tu susah betul. Tapi the best part, yang team yang retain tu sangat berkualiti. Because top team dia nak kerja dengan top team saja. Dia tak nak team A dengan team B, team C. Team A nak kerja dengan team A saja. So memang kita kena maintain that lah. Kita nak team A je. Contoh. So daripada HR outsource tu memang dapatlah standard tu. You achieve because of HR. Kita try and adjust lah, because HR pun tak boleh guarantee yang walaupun dah filtered, perangai elok. Betul. Dia boleh je interview, wow superb, datang tiba-tiba ada isu. Dia keluar je bila interview, dia tukar muka dah. Dia lagi-lagi kalau dah dapat letter offer, dah dapat tak ada kontrak, and dia dah dah lepas dapat letter offer tu dah true colour. Datang memang mulut semua manis, boleh jual profile pun cantik. Edit sekarang semua benda boleh buat cantik semua. But anyhow macam je lah, macam good point juga. Macam buat hiring everything kan, we cannot guarantee pun benda tu like very 100%. For me, bahasa kasar je, you buat recruitment, you gamble. Ini macam judi. Dia macam it's either good or not, okay ke tak. Sebab masa interview, how you want to betul-betul faham and also tahu karakter dia within 1 hour. Impossible. Kita nak kenal pun like 6 bulan baru kenal kau macam mana, faham lah. So impossible lah. So that's why memang of course staff candidate dia akan do their best, presentable, cakap elok everything, but dia test. Tak okay out, lain dia proses. So benda yang proses tu yang I feel like positive perlu kan masa tu. So that's why bila HR outsource ke internal ke, benda tu yang support. Dia tak nak dah rasa letih proses tu. Letih, memang letih pun. Kau hire hari ni, esok keluar, nak hire lagi, esok keluar, hire lagi. So benda yang akan meringankan keletihan tu adalah manpower. So which is sama ada you perlu kat internal atau outside. Itu je. So tak perlu fikir like perlu complicated sangat kan. So I think Positive did the right choice lah. And heads up to dia punya outsource, kerana outsource. So it's good. Yeah. Okay. So well actually kita dah 45 minutes. 45 minit lah. Oi, tak rasa pun. Tak rasa bakar pun. Tak rasa bakar. Tak rasa. Damn. Nak bakar lagi. Okay.
Oh, kini cakap outsource itu bagus lah, bakal. Tak, Bagus sangat lah. Bukan. I cannot say because I cannot say for my punya experience for everyone. It depends on you punya what works. Again, I cakap what works. What didn't work, you cari better. But actually bila I dengar I tak boleh cakap dia perfect everything. Yeah. I pun tak cakap HR outsource. You kena, you tak boleh expect akan cover everything menyeluruh. So kurangkan expectation. Satu lagi yang I dapat I dah tak ada expectation apa-apa dekat sini adalah actually bila you outsource pun actually you tak boleh lepaskan semua pada outsource. I mean like you still have to bekerjasama dengan HR outsource ni untuk pastikan your goals tu tercapai. Sebab bukannya satu alasan bila you dah ambil outsource ni so benda kau lepaskan dia. Lepas itu monitoring kena ada. Betul. Itu pun yang akan menentukan you punya kejayaan kalau keberkesanan kalau you ambil outsource tu. You kena monitor sama-sama lah, bukan you lepas tangan terus. I pun nak create balance kan. Tiba-tiba tadi kita promote outsource je kan. Actually even from my side pun, even kita direct liaise dengan clients everything, ada je client yang memang I'm not very certified lah with your teams everything. So kita tengok why everything, so kita tahu this is the reason. So you want to end the contract, okay, never mind, tak ada masalah, because kita forte kat situ, kita ada kita punya value. Itu saja yang kita boleh provide. So there's no like a hard feeling pun. So that's why I say kat luar pun dia bukanlah macam everyone perfect. Memang akan dia ada macam cakap ni hiccup kat mana, tapi hiccups tu lah sebenarnya bila you run the business as a business owner, you pun kena sedar lah. Sebab you punya part pun sebenarnya tak perfect lagi. Ada banyak kau nak kan. Lagi-lagi baru run 1, 2, 3 tahun. So even company besar pun sekarang struggle. So ni kan you. So I think it's good untuk kita ada outsource ni untuk dia betul-betul check and balance lah. Betul. Tapi you as a business owner pun you kena ada that sifat yang you memang nak monitor benda tu. Check and balance tu kena ada. Bukannya macam you macam tadi ego dia ni tak boleh pakai, tak function. Padahal kau sendiri pun tak monitor benda tu buat elok-elok. Okay, lepas tu pentingnya juga HR outsource ni because I think macam kita cakap tadi, dia probably takkan ada that bias sangat. Dia nak of course dia nak tolong klien you. Kalau macam internal ni, kadang-kadang memang dia akan dengar cakap bos kan, dia takut nak periuk nasi dia apa semua terganggu. So that's why dia dengar cakap bos dia. Dan kadang-kadang saya nampak pernah jumpa HR yang memang dia tapi bos tu akan happy. Bos tu akan happy lah, tu masalah. tapi dia bagi dia fake reality lah to the boss. Padahal staff dekat bawah sana suffer. Okay, I bagi soalan panas. Okay. How do you rate your current HR outsource? Push. 20 kan. Sebab aku dah standby ni. No lah, no joking. How do I rate? To be frank, I'm the type yang kalau you cannot perform, I can move on. So I'm that person lah. So kena perform lah. So dah berapa tahun you dengan outsource? So owner dia bukan buat performance kat team, dia buat performance kat HR. Dekat outsource lah. Unique actually, betul. Memang kena because kita limited resources. Although dah jadi group, dah ada diversification and all, tapi the more that HR outsource dengan owner kena play their role. But I think dekat sini kita kena, I think ada satu yang missing. Bila let's say kalau kita nak mengenali kan, contoh the owner has to mengenali HR outsource tu, apa dia punya capacity. Tapi selalu kadang-kadang terus bagi je. And then expect. You tahu tak macam relationship tak kenal-kenal tiba-tiba kahwin. Lepas tu macam huru-hara perkahwinan pula. So meaning every entrepreneur kena faham HR punya roles, apa dia punya capacity juga, apa dia punya, you kena deliver this 3 hari lah, janganlah sampai 4 hari 5 hari ataupun 1 year later baru dapat memo tu keluar. Terlepas. Faham. So both kena mengenali, then baru kita faham. Kalau tak, seorang expect ni. I think kat situ dia lebih pada stakeholder management lah. I think sebab kadang tu I can do this one, I can do sampai tahap ni je, but then owner tak tahu. Yalah. And then senyap. Faham tak? Benda tu tak ada communication. Kena. So we need to have like good conversations. Yes, conversation. Stakeholder management is very important. So daripada pihak owner sendiri ataupun memang dekat outsource sendiri. So memang kena ada good communication. So memang masing-masing akan ada weakness, definitely. Even though kalau you want to like kita kira pecah lubang kan. Bila kita
buat consultation for the first day, for the first time, aku diagnose company you. Aku memang buka semua benda. I would say dia punya company HR help dia like less than 20%. Memang semua benda tak ada. Majority yang bagi ke I. So bila I nak diagnose, bila kita nak fix, you cannot expect besok semua complete. Betul. Like you punya heart rate untuk dekat HR punya, you punya kesihatan HR tu memang tengah low gila. So you kena build up foundation balik satu-satu. It's like you buat marketing, you post hari ni boleh viral ke tak? Like consistently kena ada. Kita dah hire outsource pro kot. Dia ni dia cabar balik. Ada meeting pula. No lah, I mean it's a process lah. It's a process. Yeah. It's a process. It's just that contoh kita kena in advance dah bagi tahu. Probably kalau ada black and white there is easier. So puan boleh refer balik kepada yang page nombor 5 tu. Yeah. Kita 3 hari macam tu. So dia tengok balik. Because it happen juga dekat property pun sama. Contoh kalau let's say property agent dah cakap ni loan akan proses ni, nanti dia 6 bulan dia nak 3 bulan tak dapat lagi kunci. You know, so boleh refer balik. So expectation tu. Manage expectation. Betul. Manage expectation. Setuju. So how to rate? I am to be frank, saya monitor semua kalau tak perform. Sebab I ada my own performance. I have my own KPI myself. So you akan expect everyone pun kena ada KPI juga. It's fair. Okay, alright. Fair. 60 minutes lah. Okay. So I can conclude yang from kalau nak conclude daripada kau ataupun Tuan Syami memang tak bias lah, sebab saya nak cakap yang maksudnya outsource ni sebenarnya banyak lagi lah kebaikan dia. Banyak kebaikan dia kalau kita ambil outsource ni. Bukannya macam kita kena fokus internal je semua sekali. Semua nak internal. Of course macam kerja kita kalau internal ni orang kata mudah, cepat, depan mata, senang kan kita nak control. Tapi actually beyond that, outsource ni maybe dia lebih adil kan, dia lebih bias tu kurang kan? Sebab dia orang luar, betul. Dia tak kerja kat situ. Dia boleh kasih opinion yang kita klien fair. Satu sebab dia relationship hubungan dengan owner is client lah. But dengan orang dekat bekerja, sebab kita ibarat macam kita pengawas tapi dari luar. Dia tu bukan dalam tu. So kalau kau nak cari pasangan aku pun tak boleh, faham tak? Tapi anything kalau let's say, tapi aku tahu apa yang berlaku dalam tu. So kita tengok toxic macam mana, staff punya attendance semua macam mana. So dari monitor dari luar. But now we talk about the quality also tu kena deliver, itu saja. So like masing-masing lah punya also punya center kan. So diorang buat setting macam mana SLA lah apa semua. It's a good point. So lepas ni balik aku check balik SLA aku macam mana. So betul. So like contoh nak deliver offer letter pun. So kalau you tanya I, even to my team also, takkan buat satu offer letter satu hari. Of course takkan macam tu. Sebab offer letter you dah ada template, you dah set everything. Dah offer letter ke berapa dah kau buat untuk company ni. Takkan satu hari kau offer letter. So dia kena ada good standard SLA, you go SLA. So I agree. So kalau aku tanya aku conclusion, in-house ke outsource? You fikirlah sendiri. Takkanlah kau nak cakap kan. Okay. So I think macam I kata tadi, aku tak bias because I don't serve ataupun buat servis ni HR. Cuma I think from the conversation I could tell yang ada HR outsource ni bagus lah. Dia membantu. Banyak pros dia dan cons dia lah kan. Dan juga good communication tadi yang I mention. Because HR outsource tu kena faham juga yang entrepreneur tu punya behaviour pula. Betul. Ada behaviour yang entrepreneur nak hati. hari ni kalau tak ada better factor, you know. Ada yang relax, chill, so santai. Ada yang santai, you bagi seminggu pun tak apa. Dia dah level jutawan ke yang multi-billionaire kan. Tahu-tahu dia suruh buat Syah tu buat letter kan. Macam lambat ni, tiba-tiba dia hantar kat Syah punya group tu. Ni letter aku dah buat kan dah. Dia marah kan. Of course HR outsource ni kena remain functional because entrepreneurs kita tengah solve problem. Tapi kalau you are the problem, so kena remain functional, kena remain relevant. Kena outsource HR lain lah pula nanti. Tengok HR yang semua orang kena remain relevant. Kalau tak nanti AI datang then replace. Cuma dia ada satu point I just nak highlight. Whatever it is you do for your business, I think kalau you nak seek a good advice on people inside, seek from HR. Faham maksud saya? Sebab mostly ini bukan nak ban siapa-siapa tau. Like
sebab kadang kita pergi seafood, business seafood everything kat luar. They are talking about leadership, they are talking about people, macam mana nak uruskan pekerja. Number first you kena tahu itu bukan forte dia orang. Yeah. Agree. Yes, they want to learn from, you know, they want study everything. Yes, but bukan background dia orang, bukan forte dia orang tak ada pengalaman like betul-betul like trusted pengalaman 10 years, 20 years sebagai HR. So nombor itu you kena tengok betul-betul dari siapa input you dapat. So bila you nak dapatkan good advice on people punya side, kena cari yang the right people lah. The right advisor lah. It's not like suka-suka hati you cari kan. Like aku cari marketing punya advisor, so pergi dekat you. So it's not like tahun mana aku pergi apa idea buat marketing. So follow the best one lah. So that's the practitioner. So bila you nak ambil advisory outsource, dia akan jadi smooth. Sebab betul-betul memang orangnya ahlinya. Dia bukan like you main gadah je ambil, okay fine lah, you pun uruskan aku punya business, kau faham aku punya business, tapi sebenarnya dia tak faham your people. Your people dia tak faham. Dia tak faham. So different lah, sebab you pakai topi business lain, dia tukar topi HR lain. Itu yang jadi tak nak buang orang. Betul tak? So kesian kan. Tapi as a business owner, you tak boleh buat macam tu. Kau tak boleh, kau out. Sebab nanti adalah toxic lah, apalah, bloated lah dalam tu. Yelah, sebab kalau that initially, because I look myself macam coach kan, I wanted to train lah. Tapi kadang certain people, kalau dia tak nak tolong them, betul. Agree. tak boleh nak tolong. So itulah conclusion dia. Okay. Baik. So I think I hope sesiapa yang melihat ataupun watch this series, Huru-Hara HR, whether outsource ataupun in-house, you got the answer lah. Mengikut pengembangan syarikat anda jugalah, sebab kita tengok juga bila kita kecil-kecil ni, maybe better kita outsource most of the things yang operasi HR ni kan. Dan juga you have to kenal diri sendiri jugalah, kenal dekat mana tahap kita punya capacity kita punya business level tu kat mana semua sekali. You have to muhasabah diri dan tahu apa yang you nak solve, macam mana Tuan Syami kata tadi. You have to understand apa sebenarnya yang you perlukan ketika itu. Jadi dia priority level tu. Orang akan kata dia nak sales marketing tu. So HR ni nombor ke berapa? Ujung lah. Itulah itu biasanya orang fikir. Lepas tu sakit. Yeah. Alright. Okay. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, follow Huru-Hara HR Podcast di YouTube. Okay, kita akan kembali dengan episod ke-6 insyaAllah. Tajuk dia nanti kita akan bagi tahu lah. Alright. Baik. Okay. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum.